te. Barod te, Griff? Yeah, go Griff. Golygfa 5, take 2. Action! Ti byddai'n gweud barod mewn 3, 2, 1, a wedyn ti'n gwasgu neu lle record fyna, neu record fyna, a mae lan i ti i gael y lluniau ti moyn, oce? Okay? Ar toiledau, medru cael ei gwella yn stafell. Station position, okay? That is when you open your lens so you get to see what's going on. Can you remember? Diolch am wrando, nawr at y tywydd. Cool, uncut there. Okay, yeah, we cut that, okay? Stand by. Okay, barod. Mewn 3, 2. Golygfa 1, take 3. Barod te. Cofio wedi fi os mae Mike yn dod mewn I shot. Mae'n literally mewn na. Okay. Mae'n sound as yn gwybod oedd yn testa. Cywir! A cut. Fantastic, gyfeithion. Aros ni I chi, jyst yn mynd I cael llun, okay?